أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت يا أخوان أقول من كم هما دو هيك ري مغرنا ماذا فوقا ممسكتوغا كوريا مجندني حديث كلا استكى إقولون أقول من مهارو فشاف مبني إمام بخاري رحمه الله صحيح البخاري شرح إقولون أقول من එම ෆහුන් රේවාහක දක්කා ෆවානි ඉබ්නු උමර් රදියල්ලාහු අන්හුමාගේ රිවායත් එක්කමුගාවා බුනියල් ඉස්ලාම් අලා ඛම්ස් ෆස්කමෙග්ගේ මච්චන් ඉස්ලාම් දීන් බිනාබෙගෙන් වේ මේ රිවායතුගේ මච්චන් එගොතුන් අගොන් මෙන් වානි ෆුරතම රුකුන් කමුගාවා නමාදුගේ තෞහීද ෆහුගා මානකි ශහාදතුගේ දෙකලිමෙ ෆහුගා එම්මෙ ෆුරතම rukun kam gawa namadu ge macha alialwala wahaka dakaf emvima islam kam ge emme furtama derukuna ki shahadatu ge de kalimaya iman vuma adi namadu qaim kurun agun dannawa fawane mi hatar rukun manike namadu qaim kuruma zakat dinuma ramadan mahrode fuma hajjun mi hatan rukunun kore evves rukunaka mihaku gastuga inkar ko fiwa kama wana ma emihaku namadu kuriyas roda hifyas zakat dinas e islam dinu go rukuntan nun kama emihaku munafi kama wana ma nota ena itiqad kora kama wana ma emiha islam dinum berugen dan e khilafa mihaku roda nuhifiyas adi zakat nudinas hajj nuyas ei dinu go rukun takkaman ena yaqin kon i'tiqad ko qabul ko ken hurika mavana ma ena ya kufur ge hukum nan ehen namas emiha ewani nurakka teri hadategge sawbaki islam dinu ge rukun takuteren evves rukunen ena mugura afika mavana ma ena ewani bodu faaferi gotuge namaduge wahaka galgun dannawalin namada meduga ilumber meduga khilaf e butte bay bekanun dekawada gannawa gotuga mihaku namadu ei dinu gorukunekkamuga qabulu koggen hore ena farwa kudakamun kamuga yes e namadu alafika mavvanama emiha dinum beruwegen danekama dekawada gannawa ilumber mi ummatuga ebatibbevi ege terega sahabi bekalun wes himene wada gannawa e bekalunge bas fulaki timam bekalun nan mihaku amalen nuko du kollumun islam dinum berwa amalen namad fiyawa engi fe nete ege iturun namadu bayfar nukura miha islam kamun ekko berugen nudane kama vidalwa be fulum wes ebbase wada gannawa emiha mutlaq kon namaz nukura kamavvanama manake eggotaka bes namaz nukura kamavvanama emiha islam dinum berugen danekam agon dennevin den agon men wahaka dakkalani baaki otin rukuna behegotunne mi haftaga den baaki mioti zakat dinun ei mudaluge zakat hame gota hajjun adi ramadan mo gorodef ema timwana rukunaki ei zakat dinu zakataki ei agomenge mudaluge alukame namadaki ei hashiganduge alukame rodeki ei hashiganduge alukame adi ei enaya enage werrabba demedugawa sirre hame fadan hajjaki hashiganda mudaluge alukame manege hajjuge alukamuga muda heda kuruma adi hame hemme hashigandon e ufula bura ufulum wes himenegembe mudaluge zakat kamuga
mi beleveni ammu gotegga emihegge milkiyatuga hunna ranrihige hukumuga himene taketi ranrihige hukum hingani faasaya sabaki rana rihi nuwata dinara dirhamaki ei faasage hukumuga wa taketi ehmbima mi zamanu golgumen mi beenon qur'an nuwata migengule faasa himenigen dani ranrihige hukumuge terega abadus duniyega fasaga bazaruga fasa agumag kuraveni rana rihige minvaru ehvima duniyega bazaruga rufiya fasage agan anna badalta gulifa wani ran rihige hisabuge macha ammu gotegga kuringa gol denne fadan den agol men zakat nerem mi onnani gowamuge baawettako nuwate hengota kaddannawa nama dandu haddagen libe gina duwaha behette baawatuge gowamu etaketin zakat neren jeheni e kanda musumegga e kanda iregga den onnani geri bakari jamalu mitaketige nisabuga hukumta ki wes agol menna kandeli fahuri hukum takin ehennama wes ammu gotegga algun menge terega mita ketige muamala nukurwe ehennama algun menge teren komme miheka wes muhimmu engifa otun rufiya faasage zakatuge wahaka awon kurin dennawa fawana midiya haftaga wes agul men mudulu zakate nota islam dinu gorukunek kamga wa zakate bunewunima egem mi mana kurani fitur zakate nune fitur zakate ki wajibe ehnamas ay dinu gorukunen nu ema fitur zakat dakka miha ay zakat dakka mihe kamuge nubelene mane ki mi hadis ga mi dhikur kurefa wa zakate nun ena edeni ay ramadan maha guligen khassa kon asfa wa zakate e zakate ki ay kuringa gol denne fadan dinu gorukunen nu ay wajibe ehnamas mudalu zakat mi haqiqatuga diinugo rukunek kamugawa zakataki kure gon denne gotan mudalu gotuga mi beleni ranrihige maqamuga beenun kurwe rufiya faasaya adi wiyafari mudalaki ei komme echekama vies kudda halalu echekama vanama ganebikka hadan eti beenon kura kama vanama ebeleveni rufiya faasa gotuga nuwata ranrihige hukumuga ei echeki ena amille beeno maka gengule echekamuga nuwati ei wikkuma nuwata wiyafari kuruma beenon kura echekamuga wati wiyafari mudaluge maqamaki ei rufiya faasage maqam ehmbima agol men misalaka beenon hifan gengule ecce ei kitemme agubodo ecce kamuga wies ena gengule mudalakun zakat nere kan nujehen misala kan ena sawarwa sawari ei kare wies pickup wies launch wies cycle wies adi enun ecce kamuga wies hame fadan gedora imarat fada takechki adi hifan gengule takechki en zakat nere je takechenno ehnamas mudale ena vikka kamavvanama gedorwes ena kuyye digen libe kuri ehimeneni zakata wadegenda mudaluge tereg hame gota fihare ganota tanegga vikkan gengule echekkamavvanama ebeleveni rufiya faasage gotuga etaketi aguma koffa zakat nerenjen zakat nerumattaka oy magando de sharutaki ei mudaluga furatama nisab hamaw nisabaki kuringa gol denne fadan rufiya faasa ngal gol men badaka mavana ma eki duwas warga badalu mun diun ekashigen wach ei duniya ge bazar ranrihi ge agan anna badala gulige ehen nuniya aslu ranuge wes adi rihi ge wes nisabaki ei kandeli fawa ech rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanu sure ranuge nisabaki addi fas guram addiya fas quram emihegge mudaluga hamawejje kamavana mani addiya fas quram ge ranuge agu enage mudaluga hamawejje kamavana ma
ei nisab hame fawa mudale nuwata rihi gotum balaka mavanya fassate ka nuwadiya fas guram nuwata hasate ka guram hama wejjika mavvanama nuwata eyagu enatuga hurejjika mavvanama enage mudale ki ei nisab hame fawa mudale hijri gotum algon men aharu gunani miladi gotakunnu sabaki komme miladi aharegga hijri aharun 11 duwas iturwan manne hijri aharegga 11 duwas maduwan miladi aharegga 11 duwas iturwan embima mudaluge zakata ki islami shariata gulun huri zakata kamga watiwe e zakai min kuram wani hijri aharun nisab hammo foga den e mudaluge nisabu e natugawa midennewnu rufiya fasage mana kurave echegge minwaru nisabawre madunuwe hijuri engahar furemo maffoga en zakan nerenjen ehmima aharu hamawma nisab hamawmi zakatan nerebe mudaluge de shart a muli aharuge terega ebbes wogutegga nisabawre enatugawa fasage adadu maduwejjeka mavvanama ihsabun kuriga gunamun a gunun ekensalwi efo anekka bis intizar qur'ani nisab hamawande nisab hamma fahuga anekka bis a harakan ena gunam fashan em egotan hore hamawegen dairuga faharegga dawuru qura accountant nuwata enage atuga muda ginawe maduwamun daka mavvanama emme rakkateri gotaki aharu hamawaru hunna jumla adadakun enage mudaluge zakat salis bakul ebba nuwata 2.5% nere islam dinuga kande elifawa haggu werin kore abba watuge mihun kore bayakal nuwata ege tereng enaya fahiwi bayakan muda hawalu kur zakataki ei awon kurin danne fada mi hadis bas fulum wasenge gotum dinu go rukunta kuteren rukune warab bodukame eya do gina misakun ghafil mun dakame zakan ege gotuga nerew mun da mujtama ega faqir kama nikamet kama mudala benun jegen won netigen dan ekam wani islami khilafat toga argumenna fenigen gosfa mudaluge zakan haggu gotuga nerevi ege haggu werna behemun dia duwaswaruga misakun fudi tanawaswe adi ebami hunge tereng zakata benun je no da fasa benun je mihun nete hisaba tanawas kama tiyai kam veriwegen gosfawe zakata ki huriha zamane gawes neren jeheche ebes hane gai rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaka nerun ekani khassa wefawa kamennu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge khilafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhare wadagenno mafahuga bayakumihun zakat dinum manawegen ei kirit qur'anuga hama zakat neruman amur kurawwa fawa ayat dalilat gotuga nagage mi warabboda vistan je kamen agolmen kirit qur'anuge ayaten no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fule mana kurmuga ilmuge ahul werinna rujuwu dane tandor olon filafawa faraytakan algon men rujo maki wara muhimukam ema sahabi bekadunge vidalu ma balalu men neti alang islam dinuge tere wadifawa bay farayta qur'anuge mi ayatuge mana koffa wani zakan hameke nirinjini rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamuga ekani kamuga bune khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كليك فانو إبامي مدنو زكاتك نوة صدقاتك إبهي زكاة نرو واشي أي إبامي هنا دي إبامي مدا طاهر كرب مشي أدي كليك فانو إبامي هنا دعاء قد واشي كليك فانو دعاء كي إبامي هنا هوري همه منكم زكاة دينو ما إنكار كرميهم إبامي هم بنمون دي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada bekale nune Abu Bakr gefanaki ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala amuru kurawwa fa wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashe khudh kaleg fan nanga washe
ehmi mai Abu Bakr gefana ngon amur fulan nune anekkolon ebekalege dua ei timammen nan hamahimen kamek kamugawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dua ehmi ma Abu Bakr gefana timammen zakat dakkaka nujhen mi kirit Quran ege aslu maana mafhuma khilafa maana kuramuge natija ehmegen baye ko mihun Islam diinuge rukunakan inkar ko eba mihun ekkibawege ehenduga Abu Bakr gefano khilafatuga ekade gefano nikume wada gennebi ekama kurimat levu mattaka ekade gefano garihuga bay bekalum vidalu kinen heye kade gefano namadu kura bayaka namadu kura bayge machan hangorama kura man nikume wada gannawan ekade gefano vidalu wani namada zakata faraw kura bayaka Allah gandi vidalu meti man kade gefano hangorama kura wa hushime anabe bas fulage ekade gefano vidalu wani law mana'uni iqalan ebamihum jamalu duvu moga eti fettuma beenun kura iqal te befuna fendi wada gannawa ne miharu arabinge aadegi gotuga nota ebamiyonge hedumuge saqafi kame gotuga fennane fotigano matiga alada fonna kalukulage wagande ei iqalaki ei edu sorga jamalu gengule ro eti banuman nuwata eti hifettuma gengule wagande ema efada waganda kun zakat neren jefa hore mi hekkamavvanama efada wagande ge minwarus zakat dinuma manawe ganna kamavvanama timan kadege faano emi heka hangurama korawa hushime emi ma Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu lashkarage nikume wadagen zakat dinuma manawe gen nuwata zakat dinuma inkar kurmi hunna hangurama kurmun algolmenna dalil koddeni zakatuge masale ki ehawes bodu masale ka Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nikume wadagen ebami hunna hangurama kurawwafe kuna gondenne fada zakai komme harakoes neren je emi hegge mudalu kurin denna wono de sharutu hamawa mi jeheni ei nisab hamawun adadu hamawun ei gagganda ka miharu bala kamavvanama hayka has rufiyaga minwar abadwes zakatuge gotuga nisab hamawa minwaru i'lan kurefa hunnan nuniya duniyege marketge hisabun algonmenna ekan danaganeben rihin awkura kamavvanama kurin agon denne fadan fassate ka nodiya fas guramge agu ei nisabge minwaraki nuwata addiya fas guram ranuge agu ei nisabge minwaraki dengeya madunowe aharu furiji kamavvanama salis ba ko lebba nota 2.5% zakatu gotuga nerem mejen hataruna rukunaki agondu kuri regas dannawa fawane mi riwayatu galgomenna fennani al hajj hajj dem hadis kurawwa fani nota ibn umar dengennawa fani wasami ramadan mo garodi pem enama sagon dennevi mi riwayata khilafa imam muslim ne ruwa fawa riwayatuga iskurawwa fawani hajjuge kuriya ramadan mo garodi fme mi ammu riwayata kiwes adi mi mashhur gotakiwes mi borove gotakiwes sabaki imam muslim ge eh riwayat ga ekadege faano mi hadis vidal wiado asawa bekalaku ekadege faana suwal kurvevi al hajj wa sawm ramadan hajj den ramadan mo garoda non heyje ibn umar mi hadis ga asurawi matir sahabi vidal wani nuneke sawm ramadan wal hajj ramadan mo gorode aden hajja emi mi riwayat ngal men bala la fa men ehn riwayat ngal men jahilu mafoga dannawan jeheni mi managa riwa kurun huddawegen wuma adi mi rawige kiban isfasumge halatake aslaki ramadan mo gorode hajjuge kuriya tartib kure fawa rukunaki ehmima hatarun rukunaki ramadan mo goroda agul men mi rukun takabbala la ruga rukunta tartib kuray fami wani diinuga e rukuntoge ahammiyatu emme bodo minwaraka embima shahadatuge de kalima no tauhiduge de kalima no tauhidu kalime agu rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatuge maccan hekiwa hekiwon
ei emme muhimmu kantan ei dina wanumuge feshun ehem wima ekan emme iskure fami wani ekamaki furatama enge uma ekuga furatama wahiya ekuga furatama iman kama ekuga eka shalanje kame agume fennani mikan kan tartibun sharuwagen atam misalaka tawhiduge enge uma fahuga no tawhige emme furatam bawa levuma ekuga tawhiduge enge uma fahu den gaag gandaka diha aharuge muddatu dia kande eligen namadu fordu kurevuma namadu kurevum dia ehen namas fardu fas namade fardu kurevi mi'rajuge hadisa hingagen diyi nabi kamuge diha wana haro boda boreve gotu ehmima ediya diha aharu duwoge terega kande eligen namadu rukunek gotuga fardu kurefe nuwe adi ehen rukuneve samekani shahadatuge de kalima fiyawa efahu ege fas aharu fahum hijurage devana aharu zakat dinuma mudaruge zakata adi hame hemme ramadan moge roda fardu korwegen di emvima hijran devana haruge ramadan maswegen di emme furatama roda hifewunu masarkum efahu ege hanga haru fahum hijran nuwana haru hajju galukan fardu korwegen di efaharu hajjuge daturuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wade nugannawa makka fata kurawuni hijran avwana haru den jehigen haru makka ya adi hajjuge alukan ada kurave manasikta muslimunge baruge dashan aw mafhuga hijran nuwana haru furatama faran hajju sharo kuravigen di hajju edinuga rukunekkamuga kandeligen di efaharo hajjuge amire gotuga wadagen nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara pulun abu bakr siddiq radhiyallahu anhu hajjatul wada'i hajj rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuravi hajju kurawwa fani hijran dihawana haru em ramadan moge roda hijran dewana haruga islam dinuge rukunta kuteren rukunek gotuga fardu kurwegen di orode ki alaya enage wirrabba demedugawa sirre gotuga sifa korwegen dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fani qudusi hadis ga allah subhanahu wa taala wahi kurwani komme amalaki adam ge dariyage timang allah ga alage komme amalaki ena yawa amalaki illa sawm roda fiyawe فإنه لي إرودوني تمن إله شيء فأنا أجزي به تمن إله الجزاء دفني ميتنوغ مرادك إهن عملتك الله تكا أدا كوري ألتهن خانتك نون إهن نمس رودا خاصة كمكي رودا وريا إنا رودا هوريكان نوتا نون كان إنا نفسن نون إهن إفس فراتك كشور النوان سوبكي إفس مية كان نيجي غوتان إنا رودا وريا نون غوتوغا هوربيدان أدي roda verikkan enaki hemmika kashawran nukurawene hamekene enage nafsam menuwiya sobaki ena sirriyatuga roda gelle fada komme fada kame veskogen hurawida emmima namada zakata hajju fada amaltaka khilafa roda ga miyonna ikhlas tarika mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi riwayatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fewani fa innahu li wa ana ajzi bih rodeki lobeta khunne ade khilafu matiwari alukame kurina gon denne fadan roda ge sabun ala enage we rabba ade khilafa kuttan kodde adi ene yang ikhlas tarikama ketterikama hivwar kurun daswegende roda ikhlas tarikama ko hifakama vanama ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas fulun algon mennan egende bam riwayat tekega eki managa vidalo efawe roda veriyage rodage maqsad ki ena bandu ha hunu kurmen nune nuwata ena nuka bandab betu men nune nuwata bay roda verin nan ebam go rodage sabum bandu ha hunu kam menui ituren nuwe roda veriya rodyan hunna iruga hamekani rodya bahattan jehni nuwata kiyamantari kamuga bahattan jehni enage bandu ekanyennu enage gohoru ekanyennu
enage hita dula lola kamfata huriha gunawane Allah subhanahu wa taala haram korevi kankamu durheli koggen rodiyan nobahatta kama vanama emihage rodage ajuru maduwamun gos ba ifharu emiha yang enage rodan ekachves nulibene kan enge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulu rodeki ena hifa komme rodeki ena haddiya aharduge minwara narakeya dur kurwana kame ena hifa komme rodeki enage nafsa narakeya haddiya ahara dur kurwana kame ehmima adaku salame vuman ede kama vanama hifan muhimmu nota kurang muhimmu alukame rodeki egi turun ramadan mogo rodeki ya khilafa rodtawga khassa kamen Allah subhanahu wa taala labwa fa alukame dengoti hajjun hajjaki umurun ifharo ada kuran jehe alukame mi gamachan hajju wajiben nuwane umurun ifharo menui ennamas ekimi hunna hajju wajibu wani ekiruga emihekan hajju wajibu waruga ada kuran jehe em Allah subhanahu wa taala kirit qur'anuga angawa fa waswani walillahi ala an-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila mistakunge macca kandeligenne wani sharu korevigenne wani Allah hattaka ila gekolan hajjuvun emiheka kuladanakan libigen wanam kuladanakan tin kamegga libin jehe kaman ilumerin vidalwan ekkamaki hashiganduge kuladanaka maneki emihage hashiganduga keri kuladanakan hurun hajjuga alukan ada kurumattaka ege terega da turfatur kurma mashairu tawga helifelive uluma alukamuge emmeha kankame furiyama kuruman enage sihhatu tande kamavana me eneki hashiganduge kuladanakan livfawa mihe devanakmaki eneya mudeluge kuladanakan libifawu maneki hajjuge emmeha tasarrufatakan hajjuge emmeha kankaman ena kharadu qur'ane minwaru ena libifa wanje miye sihhi gutun kuladana fa vies mudalu gotun ena nukuladana vejje kama vana me eneki hajju wajibu fawa mihennu mizamana balafiya daturu kuram benumwa tiketa visaya adives hoteluge kharada keumbuyuma mi huriha kankamaka benumwa minwaran ena tuga hure enage sihhat salamatun hurajje kama vana mi debaga ena wani hajja kuladana efa ehennama timwana bayakun ena mahrum vedan timwana kuladana kamaki ei ene maguta nawsefawun nuwata maguga wa biruwerikan fila gosfawu ene datur kurumga amankan libifawun misalaga hinga hangurame ge sobun misaga magufere miyunge sobun efada eves kamegge sobun biruweri kamen neti ene hajja diumge magu fahiwe fawa kamavana ma kuren dennawno de kuladana kama ekuga hashiganda adi mudalu kuladana kama ekuga eneki furihamen hajju wajib fawa hajju ada kuran jifawa mi hanatuga ena hajju ada kurun wajib gembe mihanatuga hure ena hajju ada nukura komme wogutaki ena faafavere mundane wogute faharuga ene libifawa kuladana kan isaheto gelliwe singadan emi algolmen vistan jehe kamaki ehmege ilumeren vidalwani wogutun emiha alukan ada kuram wane faharuga balivedan faharuga muda netidane faharuga magu aman kan gellige hingadan emima hajjan awaswegatumaki waram muhimmu kame hajjaki ei umraka gule kamennu emiha balighu mafaw kuladana kan libumun emiha gamacha hajju evani wajib ogumenge terega wara gina fahara aada kurefa onna gotaki umurun duwaswe gabaro diu mafawga hajju galu kama nikutu ei waran nuba adi wara gos visnume evs miyakan emiha ga umuruge minwaren negen adi mi alukama kiwes hivvara minnen algon men beenumwa kame ekan kurumattaka algon men hashiganduge hakateya bara hivvor beenumwa umurun duwasuma foga hajja devunu komme miyeku nota hashigandu balikashuma fo hajja devunu komme miyeku hitama quran enage zuwan umuruga enage hashiganduga waru hutta mi alukan ada quran na devuneti
ehmima eves halega tima kuran huriya faafe kuran zuwan umur heda kollumuge niyetuga nuwata huriya kushek konnimi tawba velu madda tanege gotuga hajju algon men nimmagen tibegen nuwan hajjaki algon men zamanu sur danna fada hajju fure gotuga ada ko fi miha ena emuri annani enage ma miha gabadon ufam wi fada tahiru alay gotuga man hajja falam yarfuth walam yafsuq رجع كيوم ولدته أمه إيه رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مبرور قطع حجك سور جنون إهن جزاء إيه ركم النوى عملك مهري حتى بس أقول من إخلاص تري كما إكوغا ميامل أدا كرمك سبب لبن هوري كانك إهم بما أقول من جهني وكي عمرك وكي ركم مدكورا كنو hajjuge alukama gulifawa etam maikkamen eburi tibefuna ege wada gannawan hajjuge alukan ada koreveni emme mai masarutoge terega eya ku hajjuge alukama gulifawa maikkamuge terega khassa gotega muhrime gotoga ka'batullah gefulu karen ena kura datur e gefulu ge kariga masjid haram ga kura namadu ge daruma komme namada kan illa kan namadu ge darume ya thawabu nuwata evure itura hame gota طواف كرون دنيا جيفس تنجا نكورة ألوكم الطواف كي هم كاني كعبة الله يفعل وشان نونغو تكا طواف ألوكم النكورة بين إلو مرين تمثيلي كتجا يفعلن هداعين إتاعن وشاعين دس كورم تكا كورم بس أي كود نوا كم كم دكي ودا غنوا إها بودن إكموغا إلو مرين هفات طواف إيه أكوغا عرفات دوس دنيا مچا iru aragen anna emme mai dos adi hama emme gina alutakun edduwa hegga naraka mutti korve dos adi arafatuge bimuge evvumaki ei Allah subhanahu wa taala e alutakunna kuttam vevodi gannawa khas evvume rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawe Allah subhanahu wa ta'ala arafatuge ahurweringe macha ebamihunna kuttame bodigen ebamihunge ede edun fuddawa devwa ebamihunge dua ijaba kuravvanakam adi Allah subhanahu wa ta'ala malaike bekalunge arihuga arafatu bimugawa hajjuweringe wahakan fakhururu digannawakam Allah subhanahu wa ta'ala ebekan nufussawa baegge wahakan fakhururu nugannawan إلهان أروتي كيامن تري بيجي واه كان إله سبحانه وتعالى فخور رجعنواني الله سبحانه وتعالى ملائكة بيكلنا وحي كرفوا كمان أسفة تمن إله قارتكون نتيا بيكلون نكم بلاش انظروا إلى عبادي تمن إله جي أرتكون نتيا بيكلون نكم بلاش جاءوا من كل فج عميق دنيا أمها كنكر تكون أبامهم دتوركو فاسيتبي تمن إله وجوالفهما هم يقطع بولا تمولي استرت فينبي مولي جيان هيرفوس برا دتورك وربدي كم فابافا تمن إله سبحانه وتعالى أبامهن عفوك ربافيم تمن إله سبحانه وتعالى أبامهن فاف فسبافيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم أسفا إهن حديث بس فلقا أسفا الحاج والعمار وفد الله حج وريا يا عمره وريا أي الله وفد دعاهم فأجابوا الله إبامهن دعوت دفي إبامهن إلها إجابة دي أي مانكي إبامهن حقيقة دعوت دين فرات دفي فراتك الله سبحانه وتعالى الله دعوة شيئنا إذا ترك فادني إذا ترك هريها كمن إنا يكون الله تعالى دعوته එහෙම බීම එන වනි අල්ලාහ්ගේ වෆදුගේ තෙරේග අල්ලාහ්ගේ මෙහුමානු දාරියන් එන අදාගෙන් එදනි එම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අලෙග්ගේ ඒ දතුරුගා උරිවඩගතුන් නුදවෙන් නුදානේන ඉඛලාස් රිකමාකු ඒ දතුරන් නිකුන් කම වානම සවබකි දුනියවි එවස් එදමකානුලා එන ඒ දතුරු කුරන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වජූෆුල් අදාගෙන් ඒ ඉලාහ්ගේ ගෝවාලෙවුම إفوجا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم أقول من خبرك ربني دعاهم إله إبامهن قوالفي
den ebamihun ijabadi ay efoga den hadis kuravani ebamihun kamakan edi dannaba fi ilah subhanahu wa taala emihege edum emi ko edunu kame fuddawa devwa hutte adi ebamihum fa fusso man edi du'a ko fikama wana ma ila subhanahu wa ta'ala ijaba kurawwa hutte ehmi malobatu akhunne hajjuge alukamaki kuladana kan liuma fahuga hama hila eggotakabes laskurun faskurun ekashigen wa kamennu hajjuge alukan laskoffikama wana ma emi hay kuladana kan liuma fahuga fa fewriumge matiga demi hore mihen algolmen ramadan moga roda no hifa mihaya zakat no de mihaya malama kura algolmen dannan ebaje hajju galukan ada kurum kuldan kan liuma foga e alukan ada no kura kama wana matima ibes islam diunu gorukun to kutereng rukuna kameduga farwa koda kofawa miheka ade kuru gotakan misharaha asto algon mi dannawali kommekas algolmen na islam diunu ge emme muhimmu islam ding e fasrukunuga macca binawegen ma fasrukunuga waha kalgol menna dekkidane kitemme ginekkon adi kitemme diukovves ehnamas agol menna mi e maqamen nun algol men irada korviya kuriyan huri hadis taka akuga kuriya diumattaka wogutu warabbodan eba beenum ve nimmanum kuriga lobata khunne agon dannawalan hama handan kollam beenum mi rukunta ki sabitu kande eli kashawru fawa rukuntakin miya meduga islami ummatuge evves ilum mere ko khilaf fanuwa fasrukum mi ehmi ma mi fasrukunuga maccan islam din binawegen wani kuringa gon denne fadan mi rukuna kan inkar ko fi miya islam dinun beruwegen ena hingadan imam muslim neruwa fawa mashhur riwayatin algon mi fada bay darustoga zikru kuramon gendante befun adu aswa fawana mashhur riwayatin ei jibril hadis gotuga mashhur fawa riwayat imam muslim neruwa fawa riwayat umar radhiyallahu anhu riwa kurawwa riwayat agol menna wani umar gefana be gotum wa kadikifa emme furatama darustoga mi sharaha fesunu yuruga sabaki emme furatama mi fotuga imam bukhari ge fotuga ekale fanu gennawa fawa hadis innamal a'mal binniyat mi riwayat ki sahabi be kanun getereng umar gefanu riwa kurawwa fawa riwayat ehmi ma umar gefanu ge sirata be gotum komme saraka ago men wa kadakkala fanu umar gefanu vidalwani awna kurkuru gotaka mi dannawalani handan kollu mattaka umar gefanu vidalwani timam be kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga tibbwani ko be kala ko wadagen fiye hedun waran hude adi tumbuliya boluge istari nudahe ku kale hiwani demme hammama kun nikome wadagen ne wihenne mane ki vida babula munde demme femwaru wagen nikunne wihenne hiwon daturuge evves alamate fenna kannete timammange tereng evves be kala ko nudanna me kaaw kame waran ajabu kamen edu sorga mi ko daturek koffa atujjiya emihe kiban daturga sor nofenyen nudane mi zamanu ge henno datur fatur hunnani hirafus burma bola tumbuli hewuma mihingos kitemme kame hunnana hedun hadiwuma eha hudu hedumegga komme swadag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kurifulu matiga ishinde wadagen fi ekale fanu ka kufuluga ka kujehene gota efoga ekale fana suwal kurveviye e muhammade kobato e iman kamaki nota islam kamaki furtama suwaluga islam kama be godon suwal kore rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevie tiba shahadatu ge de kalime hekiume maneki an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah tiba hekiume allah ki ei allah fe hagu gotu gal kon bebe hen ilah kunwa ekkawante ilahu ka masha adi muhammad gefani allah rasula ka man hekiume wa tuqimu as-salati ba namadu qaim kurma wa tu'ti az-zakati ba zakat dinuma wa tasuma ramadan tiba ramadan muga rodif ma wa tahujju al-bayt tiba qawmatullah geflan hajjume mi algun men mi hadis ga sharah kurom mi fasurukum mi hadis bas fulugawes tartib kure fami wani midenne un tartib shahadatu ge de kalima den dewan rukuna kan namadu den ro hajj mi zakat den roda den hajju
hama hadis kuroma ke be kala ku idalu wi sadaqta kalefano ti hadis kurvi tedashe timam be kala haram wejje sual kurma fo anekka be idalu kalefano ti hadis kurvi tedashe sual kuran anna miha amuko egotaka jawabe nuden anekka sual kurva fi iman kamaki ko bato e kalefano hadis kurvi iman kam harukum efo sual kurvi ihsan tari kamaki ko bato كيف عن حديث كربي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تبا الله ألوكان أدا كرمي تبا الله دك هور ألوكان كورا فدا تبا ين الله نفرنك مغاويس إله تبا بلوا وديكم وانت مي ألوكان كرمك إم متي درجة إحسان تريكان ألوكان معنى همة جنس كتون إفو دين سؤال كربي كونغرا كنتو قيام فاني كيف عن حديث كربي قيام فاني إيري سؤال كورمي هم سؤال كورون فراتم بس إنجي ننوي معنى كي إبس مكينجي علم النوعي قيام فان وقت كورتا ملاك بكالكاس إنجي وداعن نوان هم كان الله سبحانه وتعالى إكني دين وديعن فان قيام فان وقت مهاروس أديت دان دم بس قيام فان وقت كي إبس مخلوق كإنجي فان وقت النو تمن كليفان بين علامة فيدارو ديو فان كم مك رسول الله صلى الله عليه وسلم مي علامة فيدارو ديو مفهوجا إبيكالكو nuwata emiye ko embori hingajje den umorgo faano widalo woni e offuga timamme mes hingajja men den war suwalo fedi fewti ka ko to mi timanna men danna mi hen nune e fo rasulullah sallallahu alaihi wasallam e hen do hakuno tane do timan kade faana suwalo korwe umorgo faana kade faana ge wada gannawa to e ka ko kan ije gas suwalo kori insane ge sura ga wada timan denne mi allah ila rasul e morad den wada gem wani hadis korwe hada jibril أتاكم يعلمكم دينكم أي جبريل غفانة وداع النبي تيابامي دين ونقولنا بعد مي حديث قا إسلام كم قو ركون تكا أدي إيمان كم قو ركون تكا أدي إحسان تري كم كي كوباكان ورد تفسير كو بيان كو دبوا في وني ترتيب دوك الله سبحانه وتعالى أقول منجه مي إفما إهمغا بركة الله أقول مني مدينو جمها ركون تكا خاصكو فوريامكو قائم كرمغا ثابت وتبيك بيكمغا لفهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.